umutwe w'inyeshyamba za M23 AFC abo ngabo bishyize hamwe kugira ngo barwanye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku mpamvu nyinshi cyane zigiye zitandukanye nk'uko bigenda bigarukaho. Kugeza ubu ngubu rero bashyize hanze itangazo kuri tariki ya 4 Gashyantare 2025 ko imirwano igiye kuba ihagaze, bakita ku bindi bibazo ndetse no kuba baganira na leta. Iri ngiri rero ni itangazo ryagiye hanze kuri uyu wa gatatu nijoro, ariko rikaba rigomba gushyirwa mu bikorwa kuri iyi tariki ya 4. Mu yandi makuru rero, umuvugizi mu biro by'umukuru w'igihugu w'u Rwanda Stephanie Nyombayire rero yagize ibyo atangaza agaragaza yuko M23 naho ihuriye n'igihugu cy'u Rwanda. Mu yandi makuru rero, Perezida Ndayishimiye Evariste uherutse kugenda yumvikana cyane ngo u Rwanda rwenda gutera igihugu kiwe cy'u Burundi, afite ubwoba bwinshi cyane. Ubu ngubu akaba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo tugushishikariza no gukurikira iki kiganiro kugeza kirangiye kugira ngo izi ngingo zose ukomeze kugenda uzisobanukirwa kandi tugende tuzigusesengurira ingingo imwe ku yindi tuyirambura. Evariste rero Ndayishimiye ngo ibyaba bifitanye isano nuko ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no guhagarika intambara kwa M23. Ibi ngibi rero reka tuze tubihuzahuze ubanze urwumve ukuntu bigiye byose biba bimeze. M23 rero yarangije gutangaza yuko yahagaritse imirwano ndetse no kwigarurira Kivu y'Epfo yaba abihagaritse. Mu mwaka rero w'ibihumbi 2012 nibwo M23 yigaruriye Goma bwa mbere, irayigarurira irayigenzura iminsi mikeya. Nyuma yaho ingabo za leta zijya hariya muri Kivu y'Epfo zigarukana ingufu zikomeye cyane zikubita M23 isubira inyuma. Ibyo ngibyo rero ngo biri guhurirana nuko Ndayishimiye Evariste ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yitabiriye amasengesho y'iki gihugu yo gusabira Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya ni amasengesho rero aba yitabiriwe n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, abaturutse imihanda, inshuti, abavandimwe ndetse n'abategetsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida rero Evariste Ndayishimiye ngo yayitabiriye, ariko ngo akaba byitezwe yuko azagirana ibiganiro byinshi cyane n'aba ngaba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo ngibyo rero ngo bikaba bifitanye isano ikomeye cyane no kuba M23 yahagaritse imirwano yo kugana muri Kivu y'Epfo. Ibi ngibi rero M23 yabikoze yirengagije yuko ubushize yahafashe, ubundi M23 igoma igisirikare cya leta kikagenda kikisuganyiriza cyane mu majyepfo, kikongera kikazamuka mu majyaruguru kikayikubita cyane. Ibi ngibi rero byaba bihuriye ku gicamunsi rero cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 3 Gashyantare uwo no mwaka wa 2025 nibwo Perezida Ndayishimiye na Angelique Ndayubaha bafashe rutemikirere berekeza hariya i Washington DC District of Columbia. Ibirori rero by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi byitwa Nale Rushatsi. Ibyo ngibyo nibyo byatangaje yuko umukuru w'igihugu rwose yageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ayo masengesho azaba ku itariki 5 ndetse n'6 uku kwezi n'ubundi kwa kabiri cyangwa se Gashyantare mu mezi y'ikinyarwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butumire bwa Leta ya Amerika. Abitabira rero aya masengesho akomeye cyane muri iki gihugu yo gusabira Amerika barimo abagize guverinoma ya US cyangwa se United States of America, abagize inteko ishinga amategeko y'iki gihugu ndetse n'abahagarariye ibihugu byabo mu bya diplomasi muri Washington DC. Abangaba rero akaba aribo bantu bakomeye cyane bitabira aya masengesho yo gusabira Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington DC. Yitabirwa kandi n'abahagarariye umuryango w'abibumbye n'abayobozi b'ubucuruzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no hanze yayo. Hari rero amakuru avuga yuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ndayishimiye Evariste, perezida w'igihugu cy'u Burundi ukunda kwiyita Neva cyangwa se uhabwa akabyiniriro ka Neva, azaganira n'abayobozi b'iki gihugu cyane cyane ku bigendanye n'uko umutekano mu karere umeze ndetse n'ubukene buri kwica abaturage biwe mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'icyo ateganya kuba yabikoraho. Hari abantu rero benshi cyane bagiye bateraniye angaha, ni
ahangaha ni abantu benshi cyane bahateraniye, aho bazagaruka ku bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, aho azaganira n'abayobozi bagiye batandukanye baturutse imihanda yose y'isi, cyane cyane aba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Benshi rero ibingibi bari kugenda babihuzahuza bakavuga ati ese kubera iki perezida w'u Burundi yageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byaba bifitanye isano no kuba M23 yahise ihagarika imirwano itanga agahenge, ngo hari ibintu by'ingenzi ishaka kuba yakwitaho. Benshi rero bari kuvuga yuko M23 ishobora kuba yatinye yuko umwanzi wabo ruharwa uwo nguwo nta wundi ni perezida w'u Burundi yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba yabarega ndetse no kuvuga ibyabo byose, niba hari amabi bakora nayo akagenda akayavugira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivugwa yuko M23 ikomeza kwibasira cyane ingabo z'u Burundi ziri hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu rero bikomeje kugenda bigarukwaho ndetse wanumvishe mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Byitezwe ko rero uyu mugabo ushuditse cyane na Tshisekedi, uwo na wundi ni Evariste Ndayishimiye, azatakambira abo bategetsi rero kugira ngo bafatire u Rwanda ibihano ndetse na M23 bayihane cyane, bitewe nuko nubundi hari ibindi bihano M23 yari isanzwe ifite, ngo bayongerereho ibindi byinshi cyane. Ibingibi rero nibyo byitezwe yuko bizaba, ubundi uyu muperezida w'u Burundi agatakambira isi yose ndetse n'abandi bayobozi bari hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bafatire u Rwanda ibihano. Ku itariki rero 31 Mutarama 2025, Ndayishimiye yabwiye abahagarariye ibihugu byabo mu Burundi ko niba nta gikozwe ngo u Rwanda ruhagarikwe, ngo akarere kose gashobora kuzisanga mu ntambara. Ibingibi rero yabivugaga mu gihe afite ubwoba bwinshi cyane ko ngo nyuma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo M23 ngishobora kuba ari we izakurikizaho. Gusa rero abatangabuhamya ndetse n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye bandika ko ibingibi ari amatakirangoyi, kubera ko M23 nta banyekongo kandi M23 nago bazaba abanyekongo ngo babe n'abarundi ngo bahita bamanuka mu Burundi, ahubwo bazaguma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo itaboroheye, dore yuko bamaze gufata agace gatoya ka Goma. Goma rero ni agace gatoya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ugereranyije Goma ndetse n'indi Kongo isigaye Goma na akadomo gakomeye cyane ndetse katanagaragara kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko nanone ikaba ifite umwihariko wo kuba ifite amabuye y'agaciro. Perezida Evariste Ndayishimiye rero aritambuka kuri tapi itukura aho ngaho muri Amerika, menshi bagiye bamusuhuza bamwifuriza urugendo rwiwe rwiza, aho ngaho yarakiri mu gihugu cy'u Burundi kuri tapi itukura ayerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Benshi bagenda bamusuhuza bamubwira ko rwose ngo urugendo ruhire, bamwifuriza ishya n'ihirwe mu rugendo agiyemo, ndetse ngo ubutumwa agiyemo bukomeze kugenda abo ugaragara. Ibyo byose rero biri kuba mu gihe M23 ikomeje kugenzura ibice bigiye bitandukanye kimwe ku kindi muri Kivu y'Epfo, aho yatangiye yegera hepfo nyuma yuko yafashe Kivu ya ruguru igafata Goma, nuko M23 ikagenda ikongera ikamanuka ikajya muri Kivu y'Epfo, ariko ikaba ifite rindiro byinshi cyane muri Kivu y'Epfo, ariko nanone ikavuga yuko itazigera itera Kavumu kuko yamaze guhagarika imirwano, ariko nanone yavuze yuko izakomeza kurinda ibirindiro byabo ndetse n'abaturage n'ahantu yagiye ifata hose, ngo izakomeza kugenda iharinda. Kavumu rero ari mu hantu hamwe FARDC yashyize ibikoresho ndetse n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye kugira ngo baharindire ndetse bahategere M23 itazabasha kwigarurira aho hantu. M23 rero nayo yahise ihitamo guhagarika ibitero byayo byano henshi hagiye hatandukanye kugira ngo ibanze yisuganye ndetse ishyire mu bikorwa aho iri gukora amasuko mu mujyi wa Goma kugira ngo habanze habeho
habanze habeho isuku ndetse n'umutekano mu baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umutekano ube wose, abacuruzi bongere bacuruze, abakora imari bongere bagende bayikore kugira ngo igihugu kibe gikomeza gutera imbere aho kugira ngo gisenyuke gisubire inyuma. M23 rero yahise ihitamo guhagarika ibitero byayo kuri FARDC kuko mu minsi yashize bakomeje kugenda bumvikana yuko bagiye kurwana bagafata Kivu y'Epfo bakongera bagakomeza paka bageze i Kinshasa, ariko babaye babihagaritse mu rwego rwo gutanga agahenge no gukora ibindi bintu bisanzwe. Iyi yari Wasam TV show, ugira ibihe byiza.